Naizta oraingoz egoera den kritikoa talarria gure inguruko opresorei zaila hartzen neurria Espainiatik oztopo asko eta laguntza urria erabakitzen eskubidea da guztion aldarria eskutik heldu eta indarrez aupa dezagun herria. Azkeneko bi urte hauetan makina bat aldaketa izan ditugu Euskal Herrian hori ez da berriketa urteta gero orain geldik dago eta honez aurrera arma bakarra guztion elkarrizketa bide berria urra dezagun gure esku dago eta gure esku dago eta eskubidea dugu aperetan agertzen da. Giza eskubideen karta jasotzen du. Errepikatu dugu behin eta berriz alperrik. Demokrazia erabakiak besteren esku uztea dela esaten dute, erabakiak hartzen dituzten. Telebistak ere esaten du, tema zure boko. Eskubidea dugu aperetan agertzen da. Lana, etxebizitza, bizitza duin bat. Baina salbuespena aspalditik da. No nos podemos poner ni de acuerdo en la bandera que queremos, ¿no? que se identifique con ese objetivo. Unos llevan a las manifestaciones la señera, que es la patriarcada más institucional, otros llevan el triángulo azul, otros la estrella roja. Y eso, más que mostrar una imagen de división, lo que hace es sumar, ¿no? Abrir todo un abanico de identidades posibles, ¿no? de esa agregación, ¿no? Que lo que hace es expandir aún más el objetivo, ¿no? y el poder llegar. Y la segunda idea que quería remarcar es el protagonismo del pueblo. En un contexto de crisis económica galopante, con un divorcio enorme entre la clase política y la ciudadanía, es la misma ciudadanía que toma el protagonismo y marca la agenda política del proceso. Gu eskozezak lortu dugu gure eskubidea. Eta aukera dugu zer nahi dugun edo zer sentitzen dugun erabakitzeko aurtengo irailak 18an.
Eso, ahora saludamos. Mira, yo soy escocés y muy orgulloso de ser escocés. Soy nacionalista también y muy orgulloso también. Dentro de varias semanas me voy a Escocia con mi familia. Y una de las primeras cosas que voy a gestionar va a ser cómo tengo que tramitar mi voto para el referéndum. Es una buena oportunidad para nosotros. Tenemos miedo, es normal, pero también es bueno tener miedo. El miedo nos hace mover y nos mueve. Nos hace sacar a la familia y los proyectos para adelante. Es nuestra oportunidad de hacer y crear nuestros proyectos. Asumamos nuestros errores y victorias. Yo os animo que trabajáis conjuntamente y respetándoos mutuamente el derecho a decidir. Y el primer paso será participar en la cadena humana el 8 de junio. Mira, todos tenemos que ir en la misma dirección, todos juntos. Eskerrik asko. Herri honek asko sufritu du urte askoan. Orain, etorkizunari alaitasunez eta baikortasunez begiratzeko unea iritsi zaigu. Herri honetan sinisten dugunok, batera lan eginez gero, eskuak lotuta, indarrak batuz da ilusioz lai, oztopo guztien gainetik bidea egiten jarraituko dugu. Euskal Herria bere etorkizunaren jabea izan dadin. Euskal Herritarrok gure etorkizunaren jabe izan daitezen. Gure proiektuak Euskal Gizartean ilusioa eta itxaropena piztu nahi du. Izan ere, ilusiorik ez duen herria hilda dago. Eta guk Euskal Herri bizia nahi dugu. Bere etorkizunaren jabea. Baina ez gara inozoak. Badakigu inork ez zigula zer oparituko. Katalunian bezala eta Eskozian bezala, herritarron mobilizazioa beharrezko izango da herri bezala ditugun eskubideak lortzeko. Ilusioak izan behar du gure motorra. Batasuna eta elkarlana gure indarra. Gure taldea denok ez dugu berdin pentsatzen. Ideologia eta iritzi politiko ezberdinetako jendea gaude. Eta aniztasun horrek adierazten gaitu. Iritzi politiko guztien lanetik gauza bakar eta funtsezko batean gaude ados. Euskal Herriak bere etorkizun politikoa erabakitzeko eskubidea duela. Europako beste nazioen antzera. Eskozian eta Katalunian posible da. Eta hemen zergatik ez. Itxaropena ezin da giltzatu. Martxan gaude. Eta ekainaren 8an milaka eta milaka euskaldun eskuak lotuta Durango eta Irunenen arteko bidea ilusioz eta itxaropenez beteko dugu. Munduari erakusteko nazioa garela, erabakitzeko eskubidea dugula eta herritarrok prozesu honen protagonistak izan nahi dugula. Etorkizuna gure esku dago.